Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. लोकसभा वेचणुकेक वरस असताना लुईझियानात राज्यसभेची खासदारकी सोडली. आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ते राज्यसभेचो खासदार तेवूय थेट पश्चिम बंगाल सावन असो प्रवास करून लुईझियानान अकस्मात खासदारकी सोडली. राज्यसभेच्या सभापती कडेन राजीनामो दिलो. प्रुडंटान लुईझियानाक फोनार गाठलो. सध्या खंयच्याच पक्षात वचपाचो ना, मात हातात घेतिल्ले इशू काडीत रावतलो म्हूण लुईझियान सध्या उलोवन दाखयता. पण खंयची पॉलिटिकल पार्टी बी तुमच्या रेजिग्नेशनाचे आयकून अप्रोच बी जाल्या तुमकां बी पार्टीनी? lot of people may approach, but my decision is very clear. I don't want to join any political party at the moment. ओके, आता रोखडेच एका वर्सान लोकसभा इलेक्शन आहा, सो एनी प्लॅन टू कॉन्टेस्ट? If at all I take any decision, I will definitely inform you. But right now, no joining any political party. तर तुमचे सकाळी डिसिजन झाला आणि इव्हिनिंग काँग्रेसीचे गोवा डेस्क इन्चार्ज गोंयान पावले, त्यांचे मिटिंग चालू आसा. कनेक्शन I am not aware about it. कनेक्शन आहा काय म्हणून कितें? No, I am not aware about it. पण यू विल बी इंटरेस्टेड टू जॉइन बॅक काँग्रेस अगेन? I am told you, no, at the moment I am not going to join any political party. But you will be active in politics? I can't say. I will definitely be active because I have raised around 40 issues which I have given in my press statement. Yes. I am now very this regarding Dr. Francis Luis Gomes memorial thing which is going to be there, and so many issues I have taken. Definitely. I have never taken any issue about Bengal. I have taken all around 40 and odd issues about Goa. लुईझियानाचे काँग्रेसी कडेन चड करून गांधी घराण्या कडेन लागींचे संबंध. मात काँग्रेसीत परत वतलो काय विचारल्यार तो म्हणटा सध्या खंयच्याच पक्षात ना. लोकसभा वेचणुकेक वरस असताना आनी वेचणुकेची धुळवट सुरू जाल्या असताना लुईझियानान पावल उखल्ला. ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.